आता पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय घडामोडी। ज्येष्ठ पत्रकार र व्ही प्रभुकारान बरयल्ल्या वळणाच्या वाटा ह्या मराठी पुस्तकाचे विमोचन पणजे कला अकादमीत जाले। आदलो खासदार आणि कायदो तज्ञ ॲडव्होकेट अमृत कासारान पुस्तकाचे प्रकाशन केले। कला अकादमीचो अध्यक्ष विष्णू वाघ, पत्रकार प्रभाकर ढगे, पुस्तकाचो लेखक रवी प्रभुगांवकार आणि हेर सुवाळ्याक आशिल्ले। रवी प्रभुगांवकर यांचं 17वं पुस्तक आज कला अकादमीमध्ये प्रकाशित होत आहे। आपण सर्वजण त्याला साक्षीदार आहात आणि कला अकादमीत हा समारंभ होतोय याचाही मला मनापासून आनंद आहे। रमेश राणेन बरयल्ल्या कोंबडा, विविधा आणि ओमकार साहेब या 3 पुस्तकांचे विमोचन वास्को सभापती राजेंद्र आर्लेकार, आमदार नरेश सावळ आणि डॉक्टर राजाराम सोनाग्रान केले। आपल्या समाजामध्ये आपण विविध सण जे साजरे करतो त्याच्यामध्ये जी प्रतीकं आहे त्या प्रतीकांची माहिती त्याच्यामध्ये आहे आणि ती लोकांना कळावी, त्याच्यामागचा उद्देश काय, आपल्या पूर्वजांनी जे काय करून ठेवलेलं आहे त्याच्यामागचं कारण काय हे लोकांना कळावं याकरता ही पुस्तकं, तिन्ही पुस्तकं तयार केलेली आहे। सारस्वत विद्यालय म्हापशेच्या श्रीधर काकुलो कॉलेज BBA शाखेन 10, 11 आणि 12 असे 3 दीस पणजे कला अकादमीत ओडिसी महोत्सव दवरला। आयोजकांनी मिडियाक कार्यावळीची माहिती दिली। For the first time in the history of Goa, a management festival is achieving its 10th year, which is an historic moment for everyone, all the fraternities associated with education department, especially with management studies. And as of now, there are a lot of other management festivals which are coming up. However, the rules have been set by ODC, that's the Saraswat BBA students, and it will continue to march, and it is becoming bigger and bigger, and the students are trying to bring it to the expectations as expected by the industry. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। गोंयच्या बास्केटबॉलाक लागिल्ले संघटनेच्या राजकारणाचे गिराण एकदाचे मिटोवपा खातीर सध्या खटपट चलता। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान खेळा अधिकाऱ्यांक ह्या संघटनांक एकठांय हाडात म्हूण सांगला। गोय बास्केटबॉल संघटना सध्या बास्केटबॉलाची मुख्य संघटना म्हणून वावुरता। तांचो अध्यक्ष फादर रालिन डिसोजा आणि गोय ऑलिंपिक संघटनेचो सचिव गुरुदत्त भक्ता हांचे मदीं हालींच उलोवणी जाल्या। मात GBA आणि असोसिएशन ऑफ गोवन बास्केटबॉलाक बसकेत आपोवन उलोवणी करपाची तारीख अजून थारूंक ना। I wouldn't want to mention it in that sense. For us, we only have AGB in our records affiliated to Goa Olympic Association. Yes, but all the concerned people from the fraternity, we are trying to make them come together if possible, and try and work out an arrangement, because only when you have talks then there's a possibility of something fruitful coming out. So we are on that angle, we are working. So could you put a timeline on till when you have to resolve the issue, because then you have to train the players as well for the final phase of training? There cannot be a time limit for this, but it has to be immediate. It is urgent. As you rightly said, the team is there, then the accreditation of the players needs to be done with Lugok. They are in the verge of starting that. So considering all that, there is really no time. But then how it comes out, how it works out is a question mark. खेळा संपादक नीरज प्रभू आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे प्रुडंटा खातीर। आणि आता पळोवया गोंयच्या नवरात्रांची एक झलक।
इतल्यान हे खबराचित्र हांगा सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.